Pre 6 meseci porodila se po drugi put, a sada je Mirka Vasiljević ponovo trudna. Iako je pre 6 meseci se porodila po drugi put, izgleda da je Mirka Vasiljević ponovo trudna. Prema pisanju tabloida Star, mlada glumica i njen partner, fudbaler Vujadin Savić, pre nekoliko dana saznali su da će po treći put postati roditelji. Podsjetimo, oni imaju sina Andreju i ćerku Adrijanu. Mirka je u 6. nedelji trudnoće i početkom naredne godine bi trebalo da se porodi, ali nije želela da komentariše natpise da je trudna. Hvala što ste se javili, ali ne dajem nikakve izjave povodom toga. To je trenutno naš intimni dogovor, rekla je ona.